So guys, imbere yuko ngomeza harundi muterankunga nyamuneka uturi gutuma ino show igenda neza. TJP mubahereza amashi sister batambukana imbere ukagira icyo tubwira ngo umunota umwe. Amashi menshi cyane kugira ngo ino show nyamuneka abanyarwenya bahembwe. Jamana shaka kwa nango mwabatoranya kabisa. Byanga byakunde izina ni Sony. Bari korobina ntabwo bibaho. Hey, how are you? Hey, I'm good. I'm growing fresh kabisa. Vanita Kamindi Joshua, how about you? I'm Gloria. Sana uriyo Vanita Gloria. Gloria, what's up? Umezuteze? First of all, turabashimira ku kino gikorwa kuba muri kurutira inkunga n'ibintu by'agaciro pe. Tell us more about your company, what you do. TJP Media ni kampani ifasha abantu ku giti cyabo ndetse n'amakampani kumenyekana ndetse no kumenyekanisha ibikorwa byabo cyangwa se ama business yabo. Tubafasha mu buryo bwa social media management, gusa si ibyo gusa, turi kampani ikora ama website, wifuza website turazigukorera ndetse kandi tukabafasha no kuba zaba monetize ku buryo kizatangira kubinjiriza amafaranga. Si byo gusa nanone kandi dutanga n'ama training. Nanone ikindi kintu nuko muri TJP Media akandi kantu dukora nuko dufasha abantu bafite ama YouTube channel. Hari nk'urugero ukuntu abantu bashaka ba prayinga barangiza bakababwira ikibazo cya reels content. Rero muri TJP Media tubafasha gukuraho iyo reels content ndetse kandi tukabafasha no kubuildinga channel history. Ikindi kintu noneho cy'akarusho Yego. Ikindi kintu cy'akarusho nuko muri uku kwezi kwa kane twatangiye muri TJP Media tubafite discount ya 20% nyine ijana nyine umuntu runaka ukeneye ukeneye account runaka kuzibooster mu buryo bwo bwose baza bamonetize ku bantu bakeneye website runaka zigiye zitandukanye. Yamani bari hano ku bwawe kugira ngo bagufashe kandi ku giciro cya make pe. Umuntu ashobora kwibaza ngo yabasanga he? Mwadusanga kuri social media zitandukanye ni TJP Media, TJP_media uhita tubona, cyangwa se mukaba mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Ubwo mwafata ama telefone mukandika kwera ko wahitubwira n'ubundi za project bazayibona. 078 078 46 nanone 38 karindwi 38 karindwi. Nyamuneka kuri media ndasubiramo bwanyuma cyane gusubiramo 078 yego 46 nanone 38 karindwi. Ikaze turabaki nyine customer care ni cyayose. Amashimwe kuri no company as we proceed.